abino burema hamibiri yabo bwanyuma yo kutunga miliyoni 30 bakaguza abamemba babo okurijira hakwari kwebasa kandi ngo nibashashuraje abamwe bakatandikira akora za wine okurwa mu bitoke okoresa no kurwa mu bitoke nebindi. Jenny Najita mukuru wa Rwampara PWD Zemyoga Sako nashobora kubatwarize bwanyuma yo kutunga miliyoni 30 buri memba akatwaraho sente ziye nabasa kandi wabira atari kuzibasa akajya atinyisha kutunga kubazigaruriro mu magoba gutenturundana nabamemba bataratungire nabo batunga kandi sente zituziko ziseje munonga kino wanyagire tubaka sterze mutoye nanye ndyo mwebembezo mu banka nabebembezi bitu abakutwebembera cya pasona kaciko na nyakunduho tukutwariza ku bagenzi bitu abo ko muremo go wahansi nitwendo mwana washome agiye kiyakora ogu najyango bakatandika project nk'empuno kuri sebye nyanja hamwe no gukora za wine ariko bari yo mushija ari yo murema ntukora no mukazo we nko mbikwatiye na wine ntukora nabo omu byenyanja tune project nkazi ngwenu kina tune mpunu kwa kujyo kugira ngo rizo batwasibanture ntombeka n'abashija abakaza abo nibija babashija babari abarema tukora nabo kandi abina abana bari no burema tukora nabo kandi tubo tukwenda munonga baganyirwemo. Jenny naje government yahirize kubongera miliyoni zindi 20 kandi ashobora kubariyo nibazikozesa 20 nabwo twagaruka twazikora nkakiriya twayongera mu wine twayongera mu mpunu kandi bamemba bitu baganyirwa munonga namwe ntwana munonga abarema ababenyuma abarkwenga kweyeta barema azokwe takwenda kweyoreka obundi barwara yuneje ndwara nga AIDS oshango murema atinde kuza kutunga embazi abo kubana yetina yatushobora we nko muntu ecyabasize kwihamo musente zemyoga natungire sente ezo natungireho nagure mpuno yanje nko muntu eyanje mpuno yinaguzire nko muntu ezire abana emirundi nk'ebiri embunu nezare byana bya 10 hati ndiyo mu mpunu 20 kandi cyana chempuni kiguzo mitaro 20 yatuterera toke cyari kutekateka musako yabo neija kuba yahikire omyaka 5 kwija omyaka nkeje 5 omisho nangena hata biro mpinduka yensi ntija kuba turahare munonga bo kuba tureba turije mwe nshemerirwe mwe naremu shemerirwe myoga yitu tune nakabanka kitu nikatwesinzi yashaba abantu bona bino burema hamibiri yabo kurekeraho kwera byamamesho na munonga bakazi abantu bajyangu nibija kora namani okureba ngusako yabo yatunguka kandi abari kunyaga babakwatisa umukono gwe cyoma abwa TV West and Adolf Fireka.